Eddie. Very good morning, Babu. Yandra Binaka. Yandra. You still in Hello, India? Mike. Yeah. Hello, Mike. Yo. Oh, Mike ngoenda ko. Iyo, Yandra Binaka. Koi kono no mo ode sangiri biko. Ako na numadon ng business friend sa Angiri Maimen. Opita men. Sangai. This is... Bale tamatang ko imam sabari koskosa chukolo manirum. Oi. Adaba sa kita ka imam no. Kau sarong ada dona talo no. You tell the fella to go and have his shower or something. Sade. Are, papre. Kokosa talo no be rock se nga mai. Sember. Go rock sa ro chiku mo te ke nandona turangan ni raki. Rumata. Iya, rumata chiku nada no imam. So Imam, nada no Imam Ali, my volleyball, my one and a half point, my raki in the somewhere in the I don't know in the jungle. Okay. Bap, my Kelly, kweo sa tukuna. So naka, yan rabi nakabita matakere sa barong chukuna gona go may na sa bakara. Dola vina era bimbi bula vina verna tona tur sa barong chiko. Dola vina verto. Okay na tama. Koi ko me baka yan ramanda loma nimbasi na IO 619. Gori. IO6 yan ang basi ni LDS. Gongo sa wala chiko sa bondo chiko na job ke nan dalo factory go way loku sanga pick man LDS. Nadama na namba? IO 619, the driver of the bus is Kele. Awa driver Kelemanda. Kelemanda. Kelemanda driver. Yeah. Doyan rabi naga IO 619. Right. The driver is Kele. Yeah. Gori Kele lewere. Wait, Babu. Do sa lori boy chingo namba singo. One next abondo tal chinga. One next. Next nga na chikonom do reception. Iyo. Yeah. Ano ba ni ngor na ba ni pamadal chubay driver lako do tala na banwa sala kon driver. Kausa gori ortole na kelele pikiwe pikratikiro to maybe. Wailoku. Pitakiro to de ukila wailu. Ortona LDS sale drop in ortona job na vindalo sanga pick man LDS student. Garo na kele una tamatanguri. Nang no sivya chiko na wali. Sivya chiko na vakil kilas. Chiko na damango. Gori na boso tonga iko na lako le vasombori tali roto na wani LDS de sombor vasombori totali LDS na senjal. Kero sa boss gonna be 1X, kero sa to gonna be Kele, the bus driver. Make sure way loco you drop the fella. Iyo. Balata ke vakasa kan la korto no motala na passenger camera sa on chiko bata ke 1X. Suli me komen driver nang rei ko Kele. Zonga yara. Ano bosa anyhow but can. Okay, what happened to your friend Imam inside the room yesterday? I heard a story sa talano chiko dona turanga kem do sa chiko batekere Uncle T sa talano via unano on the phone. Michael kila. Yeah. So natamata kila sini chiko na hotel na ngonongo lebu na kavi sauna. Iya. Bakana sona room chukinga bakana tumai valangi sebaya kila. Gori first class man. Sensi na kake de chukilo mna valisili mananga. Papi corre da manana valisili kuna via sisi vai fa sisi loma na valisili. Iyo. Na kena sabsabay koranin davo iloma. No, singa ya undavo chukilo badi me mai davo tu iloma ditabo imam babikiao men. Ang gabang lako ito man nagibili lubir na subong. Ano naman ko sa tukuna vi imam me subutan ng dakum. Oy. Kata pang gori. Maangge may keli ha. Pero da nung kani-kani. Senga kito borula ko le dona nung tabal go sura kito mele vakat. Au bangu vi imam reda kito job ni kuak tumpuno. Yeah. Boy na rizi kake bwana. Okay, wawa milisili wayo. Kila chikolo mani hotela. Na ve matangali shampoo ko na kalay. Yeah, right. Shampoo na conditioner na air conditioner. Wala mo ron bata.
ule sili au wali vinaka kake vichiko hayo chiko o chinga umali mai basulu tongo teruka imam Lagole sili lagole sili kombo iratu badreven mbungo pisa on musul sulva vina pito lako isambe to pitolingune angona kana na garden of the sleeping giant wala baya na tamba kile so suliane bi mekele mai ko chinga ngore ke kerkera bitana mere na lewni vanwana matanggali kaza kabo imam mekerkere ayo sala gole silio imam rale silio imam sabadi lande tu atono ko reda na kangori e chiko na kata batkina batambata oyo ke adjust kanga kilanga na hotel Kuera na singa dona singa basili tu na wai kata bari manikama tu dona singa wai tu bata tu bari mai da dumbi tu sa bata drawing bata okay right o tinga tu no karna kakere tu ya na wali na ka o tinga ngore to pula memboy vinda kito la ko litinda au sa mai ready tu va dambi tu lo mani room va sar TV chiko right kai mani zuru mai tumba okay au sa ready ko sa visau okay oi ke se tonge wango makai boy tundo na kao kangwe ko sai ko boy vina ka ni ko boy ko ino bang takangana au bang takangana ka ke tikuro mai oi okay ko bang takangana ba utan na bang tak ko chikalo mangeli warta ka vio ko na kani kila kani sama dishwashing paste Yo, na gel. Bantaka. Oi, namu ko na conditioner ngai ramblang ko ngai wali kel na ngon na dishwashing gel. Yeah, no kana ka green. Yeah, ambongo go. Pa bo no tu sarang nunggu kata-kata. Ena tamba chiko mai kile ko na pe tumbu sarang nunggu ndra. Babu, kau sabi tu kuna bikin terka. You have to understand the imam every time. Yeah. Bala to kau salah ko may na bush may volleyball. Come straight from the bush from volleyball in Nandi town and sa bagay dili chiko panandon na hotel. Going into the hotel, staying in the hotel is something new for imam. Ayo chinga ongi. Koi kome babul dege ko okay imam redan balisili sa chiko na hot and cold shower. Koi kome adjust ka bango redan gona sobu, gona conditioner, gona shampoo. Kaya usa pa madalaw chi kakele bola tiki au sinkila ko sinkila na wili bola. Koi ko sa sisili wati gamay lumlum banado. May lumlum to na dishwashing gel. Kona ka green. Yes, I'm boy sobu to ko bringo nang gona. Bango nungu tabling ko kembro boy binaka ni ko. Sinkila dishwashing gel. Okay, babu. Au bango tabling ore na kia kem do liang kanum do kanisa sama kila kito cingna baka. Liang ko balai amo kito ngai bango. Kaya wo chinom do kani sama-sama ko kuchi kwa lo manising ito ni ko ikya. Le binabali ngay sa tamataka. Iya, binabali babu. Kaya bita na tamba Mageli. Namakay na singa ni Mataka. Vito Koni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?